Kuduzbek Boronçiyev, Begalı oğlu Mambet Kayım. Assalamu aleyküm, ey amansın mı kırgızım? Hamandaşıp men geldim bugün, salamımdı kabul algın kırgızım. Hali kulday bolgan atamdan bugün 125 yıldık marekesi kut bolsun. O yemi marekenger kut bolup başın arka dalay dalay kut olsun. Allah'ın bergen akındığımda bilgezip bugün tögü bırdağını men geldim. Az mı köp mü bul yerde akındar menin salamdaşayın dep men geldim. Yegemen dülügan kenim ayramın arkut bolsun. Kırgızdın tiliyle kımbat nersece koş ol üçün til mayramın arkut bolsun. Handamesa kaptalda turgan kunduzum, yemi özün baştagın özüne gece kut olsun ey. Oya kayın jurtum aman bın amandaşkandan tacagan. Oy ek akın çıktın aldın ek ozırga jaragan. Akındın jolun ulagan mına balı sözü çuvagan. Oy kaşımda Mamat Kayımım sen manülün ırda suranam. Talaylı eldin kaşında tamayırda suranam. Irıstı elde boldun go sen bayken ıgı jok kepti çuvagan. Mamat Kayımenen bir çıkıp bugün men boldum go kıynagan. Akındık ölönür ulu eken agayın jurtum sıylagan. Senin ukmuşırın bar eken bayken uy kaçtıka sıybagan. Algın teversen bayeke aytışmak turgay sen menen bul jerde süйлöşköndөн da kıynalam oy. Mına köp akınдар çıkıştı köp nersenin ılgaçtı. Köp akınдар çıkışıp çoңдорду barısındaştı. Men nagızın aytıp keteyin. Çoңдорду barın ırdaştı. Men mаңызын aytıp keteyin. Oy çoğulup alıp toylagan çortoң bay te oynagan. Küröge koyup el jerin çirkin günölüdöy bolbogon. Kıyla işti kılgansıp kıyınsıngan jaştarga eli tamın dep özdөрün çirkin engire uçkan asmanda. Koymaylı süttü jerlerge baldarın kılgan başkarma. Öz mülkünün tışkarı çirkin milyon dordu degele saktap bir katkan banktarga. Esi jok neçen çoңдорың ey kalkım degi düşünbeyim emine jetpeyt degele janagın el jegen жалпак баштарга. Ояндай болгон çoңдорың мынан акыл айтпай жаштарга. Алар табиттерин тыя албай тарыхка изи сала албай татукту кылып мактаарга. Айтор жакшы сөз çoңдору жөнүндөн ey калкым жагым бир оруйт айткандан уй. Hakındardın doyakını yalı kulatandı gırdaylı bu çoңдорду aytıp ne fayda? Çoңдорду aysak bizge gelbeyt gelip anam berbeyt bir payda. Geçegi ötken topcuyunda sayragan tok togulday atam menen ırdaşkan jengi jok menen sırdaşkan alı kulday atamdın kutlu bolsun günü dep bugün andıktan tuğandar 125 yıldık andıktan marekesi kut bolsun.
O emi başın arka karasan ekinci Toktogul gelip oturatı şu el Mirbek ağam kutlu olsun. Oyandıktan alı kulday bolgon atamdın atı boluktur baybı akındıktan bilingen zatı boluktur baybı Toktogul atamen ırdaşkan cengi jok menen sırdaşkan eşman bet menen ırdaşkan barpı menen jırık aşkan alı kulday atamdın atagı zor turbaybı eli üçün kılgan emgegi zor turbaybı. Mına bugün karasan alı kulday atamdı sıylap kelgen konuktur mına bugün kayradan Mamat kayın menen aldıktan mına Kunduzbek'te inime bir kol çalıp turbaybı. O yemi kalkımda bolsun bereke iyigilik degen köp bolsun amançılık töp bolsun Kunduzbek sende jakşı akınдар köp bolsun andığınan kep aytın uy kaşımsız ırыңды ırдап атасың деп айтың угуп тургандырымды эми айтайын сырыңды. Oya men da Kırgızstan'dım balası taza Kırgız eldemin Akkalbak tüceridemin kasiyet tücerinen Karakulca elinin ırdım biri men bolum Rıspaydın yerinden Ceymbek'in sorunbay Şarip Güçtün yerinden Mahmat Akın men bolum Karakulca elinen oyamazsın bu caninim emi egemendilik jönündü aytarganday gebin baraydı bir geçen degenim. Hoy savaladın, sayradın, sanatыңан talbadın Talaylı elдің қашында sen байке таңдай қатилді қайрадың Мына құттықтап кетіп ырдадық Алу құлдай атанын 125 жылдық майрамын Бирок мен сизген айтып кетейин байкең Акындык деген уараң алыңа ченеп кубала Башыңа Кудай бербесе баш ийбейт айткан туаңа Бул Мамат кайырдың уккандаң эй калкым ишенип калдым бугадаң ой Ой залымдар өткөн дүйнөдөн заманында гүлдөгөн Ой кембагалга кел берсипке кеңдешип сүйлөгөн Бутун тосуп далайдын бузу койсуз жүрбөгөн Ой тымагынан кириздеп тың чыкканды сүйбөгөн Ой чырпыгындан өстүрбөй чыгандарды күрмөгөн Жамандар өттү дүйнөдөн жалбыр тотко май төгүп жалп элге салган дүрбөлөң Ой сараңдар өттү дүйнөдөн самаганын жыя албай Кампа толгон байлыгын кара көргө тыга албай Көпкөндөр өттү талтактап көрдүйнө көзүм байлаган Ой коркоктор өттү жалтактап чоркоктор өттү шалпактап Баштап койгон ишинин байымына барбаган Текебер өттү күйдүрүп тескери ишин жалгаган Ой көмөчүнө гүл тарткан байеке көпөстөр өттүң арман жок Куулар өттү, хан өттү, кулкуну чоңдор дагы өттүң алардын кумда бир изи калган жок Сакың өттү, бай өттү, саркыт тонду жамынып сайраңдап нечен жан өттүң алардын сайда бир саны калган жок Ой атасына таянып кеңкейгендер дагы өттү атагына таянып керсейгендер дагы өттү ата жүр сүйгөн кылымдар эй алар алым кул болуң алган жок ой Баракелде ойду жыйынтыктаңыздар. Чоң рахмат. Еми аягында да менин айтар тилегим аманчылык тынчылык элибизге кут болсун береке менен кут болсун бакыт таалай кут болсун жалпы кыргыз калкыма жакшылык таалай каалайым Кыргызстанга кут болсун о бизге мына бүгүндө калыс болуп отурган жюрилерге кут болсун Ой рахмат. Баракелде. Бар болуңуздар.